everyone. Uyu munsi nkaba ngarutse nanone ni ya channel yanyu mukunda cyane Habi Nduba TV ibagezaho ibintu bitandukanye. Uyu munsi nkaba ngarutse nanone mbabwira noneho ku mezi mu cy'Espanye. Mu cy'Espanyol ni ukuvuga ngo abantu badukurikira mubona ko tuvuga ku bintu bitandukanye mu ndimi nyinshi zitandukanye. Uyu munsi noneho nkaba nzanye amezi mu cy'Espanyol. Kurikira rero wumve. Ukwezi kwa mbere tukwita enero. Enero. In English ni January. Enero. Ukwezi kwa kabiri tukwita febrero. Ukwezi kwa kabiri tukwita febrero. Ni February. In English ni February. Hanyuma ukwezi kwa gatatu tukwita mu cy'Espanyol tukwita marzo. Ukwezi kwa kane tukwita ubwo marzo ni March. Ukwezi kwa kane tukwita April. Murabizi mu cyongereza twita April. Hanyuma hano muri Espanyol tukwita Abril. Mwakumvishe Abril. Hanyuma tukajya ukwezi kwa gatanu tukwita Mayo. Ukwezi kwa gatanu tukwita Mayo ni May. Hanyuma tukajya ukwezi kwa gatandatu tukwita Junio, June ni ukwezi kwa gatandatu. Ukwa karindwi tukwita Julio ni July mu cyongereza, July. Hanyuma ukwezi gukurikiyeho ni Agosto ni August. Ni ukwezi kwa munani. Tugiye kujya ku mezi noneho wongeraho Iyembre. Ni ukuvuga nk'urugero ukwezi kwa cyenda tukavuga Septembre. Iyo ni September. Tukajya ku kwezi kwa cumi Octubre. Ni ukwezi kwa cumi. Twikomereze ku kwezi kwa cumi na kumwe. Ese bakwita ngo iki? Bakwita Novembre. In English November. Novembre ni ukwezi kwa cumi na kumwe. Hanyuma tugahita dukurikizaho ukwezi kwa cumi n'abiri Decembre. Ubwo dushyiramo i tukavuga Decembre. Mwabyumvishe? Decembre ni ukwezi kwa cumi n'abiri. December ni December, ariko muri mu cy'Espanyol bakavuga ngo ni Decembre. Hanyuma tugiye kuyasubiramo icyarimwe duhere ukwezi kwa mbere dukurikiranye. Ukwa mbere enero, ukwa kabiri febrero, ukwa gatatu marzo, ukwa kane abril, ukwa gatanu mayo, ukwa gatandatu junio, ukwa karindwi julio, ukwa munani agosto, ukwa cyenda septiembre, ukwa cumi octubre, ukwa cumi na kumwe novembre, ukwa cumi n'abiri diciembre. Reka nyasubiremo icyarimwe ntavuze imibare. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Thank you today. Murakoze, Imana y'umugisha abadukurikira kuri channel yacu Habi Nduba TV. Ntibibagirwe kugenda utagize gute udakoze subscribe. Thank you so much. God bless you.